Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba disparsing rani ubolong kumuway ni kinongwat RTI bapaw jong kajilla mentakas ngi ka hendreo tarik unaiweng arajar arpulai haba keren jikilat pathay kubor haslong press club ulaong bakat kum ke jubab right to information kabawlayo pediang nakatanat social welfare haga hendreo tarik urisau arajar arpulai laong baki breu ki badi drop ki badan hapo kanong ba slong kidan hado lai hajar shispa prapusau ngot ki shinrang bat lai pu ar ngot ki kentei hendrei kabalingo apat kalong ba kamdon kita ki program ban ajing pensyai ban kiar nagabadiyo drunk kat baya ka pisa pat la penlut nagabenta ki lai hajar tam ngun ha ka ban sumar bat penbiang ni gijing don kam kalakot sya ka khandai kelor arpu pralak khandai po hajar san spa san po hendre tingka bat kani kala pen kendit ya kejela barok kawai namar bagani ka bui ka dai tang nagabenta khalai snam kata na dus nam arajar shipo hadus nam arajar arpulai uba rani ulabu jingkeliru ika sarkar daga baong balada tang lai hajar tamngut kidon kiba di drunk hadu katni ka pisala penlut shibu ladadon de ki lakngut kiba di drunk kamut ka pisa pa ba barok kan lei tangsha kaban sumar ya kiba di drunk Tekar komunika ai RTI bangayo na po social welfare akan ju tarik Oktober arajar pulai kidong di drop kidong hadu lai hajar chispa prap samut sinran berkintai kidong lai argo kata kadi kidong di drop apo silong habe kat komunika RTI tiap-tiap kapan pat jaga awareness nani kita ka program kuno ban penduna ini kidong di drop dia kata ki hadu menta kamdon dia kebas kabalam no banyuri kan report kalong ba kinong di drop kidon tang kat nengut lai jar tam kapisa bat kecing perlut naman ta kini lai jar tam kalong ko kendit penting lai jar tam kapisa ban sumal le ko pentit dawai jaki kapoi ha ndai klor ar po pralak ndai po aja sanspa san punreu te kalong lagi kiji gendit ya kastia bat ya ki riu pino dan ik sem halang dan ik gawas na wat yang i media ni wat yang aktivis lo bantik ba ki dong ti lo kiton kalai ya tam bandong kapisa nabata khalaisne kane kapan ni pot tan nabata khalaisne nadu arja shau hadu arja arulai Nadu arajar shau hadu ajar apo ulang kaji pulut kasong ado kendai kelur abu pralak kendai bojar san spa san putru tapi tertinggi ba hadu kata benong ban kata kita di drop batang kata kapisan pulut hadu kan ni tisibu dadon kinung di drop kumpasilak mur di kumur kapisar ale chwe kapisar jong ngajong pi ale chwe baro sa kinong di drop te badi ka kani ngan panditi lah kani ka pelut te hakwe ka lai ngan sa apply dan kumno ki pelut ya kani khandai kelur ar pralak khandai boja sanspa san hundriu na benta khalaisnyam nadu araja chukau hadu araja arulai kan komunikasi ai kapau bari tunang baslong Yan gani kan kena keluar pekerintang napo. Kani kan tak keluar dekat tibik nam tagi ni lai hajar sispa prapusau mut sinram bat lai arur kentegi ban sumari ini. Asyhada ban sumari ki ne